san pulai telikisnam kadai ke konsumsi ke basak serak ngalak benong bangga sayong kini gawai tang ban prat yau berliru naik pakren ye kepu san snem kadang situ kamlong ke masuk dai nak kata kadau ngasim ye ke sinjam bandon hakni ke parti ke bangga yang mentah ke National People's Party lane ke parti NPP kadau ba kadau san kelong bangga UI bagi don kinong yalam ibala ban le AA naga mendaga konstituensi ngabe di Dr. Bom hadin banyilai syong ya perkat paha bangi sulong ki badon bok sisa kumbolong mantap UI ke kubur ke ke bajah West Bengal ke bajah Assam ke bajah kiwai ke state ndan syu ketu ke parti ke bangi don yang ai pakanai ke jing peniat ke bestat ke bau play peniat upu baik porti bang smokeman hadin bang don bat ke parti tang hadin shibnai tam ilala banona ya kemau hati siana di blok ke badan ham solaj hoi mentang impala ban penbit penbiang rei kalau wei gi khon gi kti gi jongi kisnong nadu nang tai na amjong ampreng shispa tam kilometer gi hapan wan harum sning tang ban wan na ka benta yeng badok nang ta ki skem ya blok naga menda ki wei gi skem shispa sngi bat ngaso kemen menyetu ipi bo video mentaman kesngio ladon hangni ban mentangi dang penbiang ki staff ban sasyong ha ketu temporary building ban ngaso kemen menyetu ipi baka sarkar kala sanction saukrur arpu arla naga benda ban teino ya ka office jong kasian api blok ngaso kemen menyetu ipi kena kepon bamen kasngi saja nyadon bau chief minister Chief Minister ula ong yang pelafon yu Deputy Chief Minister Isar Preston bau ni surak upadangsa naso ni dan syam siang kelayat kan tendering bat shen Chief Minister unsuan buno yang mau nong rem man sedang yau surak naso ni dan syam siang ubang ngigi pai pa nong syam senong ila jenjar hadu kata-kata